Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Great, Alhamdulillah. Nice to meet you again in the part 3 English virtual learning. Let us start our lesson by take a prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, we are going to start our lessons today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amen. Well, students, we have studied in the part 2 in the previous previous material about narrative text. And then you know what is the narrative text, what is the social function of narrative text, the structure of narrative text, the language feature of narrative text, and the types or the kinds of narrative text. Now, in the part 3, we move to the new material. It's about 3.8. Apply the social function, the structure and the language feature of transactional text, orally or written, that involve your action or your information about a situation, action, activity, and without mention the subject. Maybe in your family or your teacher or your friend ask you to do something. What are things? Yeah? Okay. Open the door. Take water. Sweep the floor. What else? Okay, buy some foods. Okay, this is example of activity. Then in the school or in your home, maybe you have experience or something else. Could you mention what is your experience in the school or in the home? Okay, like mother hugs you, could be teachers punish you, and your friends hit you. Okay, this is example of experience. And then this is the sentence in positive sentence. But in the part 3, if there is a positive sentence, of course, we have a passive sentence or passive voice. So, in our lesson today, we're talking about the passive voice. Okay? And then the goal or the aims our lessons is first how to identify the social function, the generic structure, and the language features of passive voice. What is the passive voice actually? Okay, passive voice is a sentence the subject and object is flip-flop, where the subject become passive recipient of the action. Jadi dalam kalimat pasif, subjek dan objek itu adalah bertukaran atau bergantian, yang mana dalam kalimat aktif, subjek itu berubah menjadi objek pada saat berubah menjadi kalimat passive voice. So, I repeat, jadi saya ulang kembali bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang mana subjek dan objeknya itu adalah bertukaran dan bergantian, di mana ketika di subjek itu kalimat positif subjeknya sebagai subjek, dan ketika di kalimat negatif dia berubah menjadi objek atau di kalimat passive voice. Example. Okay, I give you example. I read books. Dalam bahasa Indonesia, kita juga belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. You can see, kalian boleh lihat the example that I give you. Salah satu contoh yang saya berikan, kalimat aktif saya membaca buku. Yang mana saya di situ adalah sebagai subjek dan objeknya di situ adalah buku. Sedangkan membaca di sini berfungsi sebagai predikat.
Kemudian, bagaimana dengan kalimat pasif? Ketika objek yang di kalimat aktif, ketika menjadi kalimat pasif, maka objek itu berubah menjadi subjek. Dan subjeknya berubah menjadi objek. Seperti yang kita lihat. Oke, as you see in the picture. Buku dibaca saya. Oke, jadi buku yang pada kalimat aktif itu awalnya adalah sebagai objek, ketika di kalimat pasif she be subject and the object change be subject. Oke, in this Indonesian language, ini adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya membaca buku itu adalah kalimat aktif. Ketika berubah menjadi kalimat pasif or be changed into passive voice, di buku dibaca saya. Oke, from this picture, dari gambar ini Ananda bisa mengambil kesimpulan atau kita mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah the first is when the sentence is subject change to be object and flip-flop the object change to be subject, like example. And then the predicate. Kemudian kita lihat pada predikatnya, ketika di kalimat aktif itu dia berfungsi kata kerjanya berawalan me, ketika di kalimat passive voice kata kerjanya berubah menjadi di. Like saya membaca buku, kalimat pasif buku dibaca saya. Oke, we have conclude that kita bisa menyimpulkan bahwa subjeknya berubah menjadi objek. In English, dalam bahasa Inggris, the subject and object is change. Jadi dalam bahasa Inggris itu ketika subjek itu dia berubah ketika menjadi objek. Like I be me, they be them, we be us, you be you, he be him, she be her, and it be it. Okay, this is the chain of subject to object. Jadi ini adalah perubahan dari subjek ke objek yang berlaku pada subjek. Then we move to the verb. Jadi kita pindah kepada kata kerjanya that have change, yang mengalami perubahan dalam kata kerja ketika dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Example, aktif in using verb one. Jadi dalam kalimat aktif itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. When we change into the passive sentence, ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, so we use it to be like I am, is, are. Kita menggunakan to be, I am, is, are. Then we plus verb 3, kemudian kita tambahkan bentuk kata kerja bentuk ketiga plus by. Okay, to make you understand, to make you more understand, you can see the example. Untuk membuat kalian lebih paham, lebih mengerti, kalian bisa lihat contoh. Example, she eats an apple. Dia makan sebuah apel. Nah, ketika kita ubah menjadi pasif, when we change into the passive voice or the passive sentence, an apple as object be subject in the passive voice. Jadi an apple ini yang jadi objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Like an apple, kemudian we using to be is. Kita menggunakan to be is. Because an apple is the chain of subject it. Jadi apple ini adalah kata ganti dari kata benda it. They have with to be is yang berpasangan dengan to be is. Then we using the verb 3 or participle. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga then plus by, kemudian kita tambahkan by. Kemudian si ini yang tadi berubah menjadi subject when we change to the passive voice berubah menjadi her.
ketika si ini berubah menjadi objek, dia berubah menjadi her. So, the passive sentence like, an apple is eaten by her. Jadi kalimatnya akan berubah menjadi kalimat pasif, apel itu dimakan oleh saya. Okay, any questions so far? You may write or your eyes in the chat room. Jadi kalian boleh menuliskan pertanyaannya atau ada hal yang belum dipahami di chat room. Okay, we move. I give you one example again. Saya coba kasih contoh satu lagi. You can write or you can mention what is the passive voice. Jadi ini adalah salah satu contoh kalimat aktif yang saya berikan kepada Ananda sekalian. Mari kita coba-coba bersama membuat atau mengubah or change into the passive voice or the passive sentence. Kita ubah dalam bentuk passive voice. Rina takes English book. Okay, remember that why using takes using is, because this is the simple present tense. The active, the sentence is simple present tense. Jadi sebenarnya kalimat passive voice itu tergantung dari bentuknya, sesuai dengan jenis-jenis waktu atau jenis-jenis tenses. Namun, in this time, tapi pada kesempatan ini, I just discuss about the simple present tense change into the passive voice. Jadi pada kesempatan ini saya fokus membahas hanya kepada simple present tense yang diubah menjadi kalimat pasif. Remember that, ingat bahwa in the simple present tense, dalam kalimat atau dalam bentuk simple present tense itu, ketika kata kerja menggunakan s atau es because using the third personal. Kenapa menggunakan setelah kata kerja ditambahkan s atau es? Karena subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. If the subject is not the third personal, kalau subjeknya itu bukan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya itu tidak ditambahkan s atau es. Okay, understand so far? Okay. Next, I explain a little again about simple present tense. Now, how to differentiate or how to identify which one the verb that using s or es, which one the verb at s or es. Okay. We use the verb at es if the subject using the third personal atau orang ketiga tunggal, yaitu subjeknya adalah she, he, dan it. Then the verb have the last letter is ha, ch, xx, or o, or y. When the letter, the first is using consonant. Jadi kata-kata kerja yang mana itu yang ditambahkan es, yaitu apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it, yang mana kata kerjanya itu berakhiran sh, ch, xx, x, dan berakhiran o, dan berakhiran huruf y yang didahului oleh huruf mati. Okay. Next, what is the answer? Rina takes English book. What is the passive voice? Jadi bagaimanakah kalimat pasifnya? Rina takes English book. Okay, let me check. Mari kita lihat. Okay, the answer is English book is taken by Rina. Kenapa kita menggunakan kata taken di situ? Karena itu adalah kata bentuk kerja ketiga daripada take. Jadi, bentuk pertama, kedua, ketiga, you have to master irregular verb and irregular verb, and then you have to master the chain form from present
to past, to participle. And in the passive voice, we using participle. Jadi Ananda harus bisa menguasai kata-kata kerja beraturan, kata-kata kerja tidak beraturan, kemudian bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan pada kalimat passive voice ini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, jadi I give you example. Jadi saya kasih contoh ini yang perubahan-perubahan dari kata kerja bentuk pertama ke bentuk kedua ke bentuk ketiga. I give you example. Was. Jadi was ini ketika dia adalah kata kerja beraturan, maka cukup bentuk kedua dan ketiganya itu ditambahkan ed. But if it using the irregular verb, tapi kalau kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan, so the form or the written, the present, past, and participle are different. Jadi perubahan adalah bentuk pertama, kedua, dan ketiga pada kata kerja yang tidak beraturan itu berubah tulisannya, tidak sama. Makanya dikatakan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Lain, eat, ate, eaten. Ya, makan, bentuk keduanya menjadi ate, dan bentuk ketiganya menjadi eaten. Kemudian, take, took, taken. Take, took, taken, also irregular verb. Jadi ini juga adalah contoh irregular verb, yang mana tulisan bentuk present, past, dan participalnya itu berbeda, yaitu take, took, taken. And then in the passive voice, kemudian di kalimat passive voice we using participle or verb 3, kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Okay? We back to the example before. Kita kembali kepada contoh yang pertama sebelumnya. This is the active sentence. Jadi ini adalah kalimat aktif. There is open the door, take water, sweep the floor, buy some foods. Please try how to change into the passive voice. Jadi Ananda boleh belajar mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat negatif. I give you time, it's about 3 seconds. Could be? No? Okay, well, I add. Saya tambah waktunya. I give you 30 seconds. It's so long? Okay, let's check together. Mari kita cek bersama, is your answer are right or wrong? Apakah jawaban Ananda itu sesuai atau salah? Okay, we see the first. Open the door. The passive voice is, the door is open. Then the second, take water. Change into passive. Water is taken. Okay, good. Now we move to number 3. Sweep the floor. The floor is swept. Why using swept? Because swept is the third form. Kita menggunakan kata kerjanya sudah berubah menjadi sweep, menjadi swept. Bentuk ketiga daripada sweep yang berarti menyapu. Number 4, buy some food. Passive voice, food is bought. By using bought, this is the third form or the participle buy, bought, bought. Okay, for the next, I give you example again. Untuk selanjutnya, saya kasih contoh lagi. How to change the active voice into the passive voice. Ini adalah contoh pengalaman kalian yang pernah terjadi, yang mana ini adalah bentuk kalimat aktifnya yang mau diubah menjadi kalimat pasif. Okay, we start from mother
hugs you. Why hug using is? Because, good, the subject is using the third personal atau orang ketiga tunggal, yaitu mother is change from she. Jadi mother ini adalah kata ganti dari subjek she, sehingga kata kerjanya itu ditambahkan s. Oke. Mother hugs you. Teacher punish you. Your friends hit you. Okay, I give you chance again. Saya kasih waktu kembali. How to change into the passive voice. Bagaimana mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat negatif. Any answer? Ada jawaban? You may write in the column chat. Kalian boleh tulis or in the komentar room atau di ruang komentar. Okay, let's check together. The answer is when the active voice into passive voice. Mother hugs you. You is hugged by mother. Hug, irregular or regular verb. Hug is irregular verb. Hug, hug, hug. So, it's the same, the form of present, past, and participle. We move to the next. Kita pindah ke kalimat selanjutnya. Teachers punish you. How to change to the passive voice? You is punished by teacher. Okay. Punish, we directly add ed, kita cukup tambahkan ed karena punish ini adalah regular verb, adalah kata kerja beraturan yang mana bentuk kedua dan bentuk ketiga itu cukup ditambahkan ed. And then the last, yang terakhir, the last example, contoh terakhir, your friends hit you. The passive voice, you is hit by your friends. Hit is regular or irregular verb? Okay, hit is irregular verb. So, the first or the present, participle, past, and participle is the same written. Jadi sama tulisannya, bentuk pertama, kedua, dan ketiga, yaitu hit, 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 walaupun ini dikatakan sebagai irregular verb. Well, students, I have shared to you LKPD about the passive voice. Oke, Ananda sekalian, saya sudah mengirimkan LKPD yang berhubungan dengan kalimat passive voice. I give you task about 10 numbers. Saya memberikan soal atau sekitar quiz sekitar 10 nomor, how to change the active sentence into the passive voice, in this case about the simple present tense. Jadi saya sudah bagikan LKPD kepada Ananda sekalian, you can take out and you can do your task, kalian boleh keluarkan dan mengerjakan tugasnya by watching again the video, sambil menonton kembali videonya. If you don't understand, you can write down your question in the komentar room, kalian boleh tulis pertanyaannya di ruang komentar or in the chat atau chat. Okay? Well, I think that's all about our lesson today in the part 3. I do hope you can enjoy the meeting. Let us closing by reciting Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you for the fourth lesson.